lại chú tay có yên tay rồi. Heneng kasni kaladan kawai ke video kabala sapriang halor kejing penkendria jong kinong nya trok ya kawai ke kali tulet kabala khang lenti ya kitrok ki bayai nang te napo mau marap halor kani kejing jana kaleng jungi layo ban ya kran ya kinong ya lam jong kini kinong nya trok ha kabaki lapan pau ya kadau ke ai ka baca henen kamit te ke ai ka bagi dan ban pensno subha ban ye ne bangi ha kani ka kubo nakalian bajungi wan matakasi thangni hapo sekretariat nakaminta ban ko aban ya kendu ya deputy CM ibade in charge sakapiludi namarba halor ka jingjia ka bade menemen miet ka jingjia menemen miet ka bala jia hang ti po mamaram hadin nakalian ka sarkar kala khang ya li surak mentala jan lai banai ai te menemen miet nakalian jongki trai trok bat kinonya trok ki kali gi bakit ya ki jingkit ki kedon ki bakit ki jingkit ki bami na ki tain nong stoin mairang mau korwat mau sendram sora baterter menemen mit kila don kata kajing ya tengku bor lani kajing ya peni bor padang ki nongnya kali ki try kali bat ka polis department adin bangila yo jingtip kum ginong elam aladon ru na gibru shunong mo ka jingrap lang gibru shunong na kaliang jong ka kawai na ka kali jong ka police department kala yeng khang kenriang ya ka surok ban penkhang ka surok tana kaliang menin ngila iba ki don ki pajba ki try kali nong nya kali kila ra ya ka jubor ya ka kali bat kila ya no lengba ka to surok amaram kaban mi setisha shalat umsa ngidap da kajing Sofia namar kani ka sawanra ya kata kajing ya penkenyaan lani kata kajing yaj bakla na kaliang jongi paradkhot na kaliang jongi ngim kwa bagi paradkhot jongi kin yaj bakla hadu menemit kidkhot jongi kila long kila kwa palat magila jenjar palat kila sosat palat ki daka bori daka mensim kabas jenjar basosat menen kila ya katuka surok ya kani ni kwa ban penbet ni kwa ban pensngo ya ki minister jungi mo ki bade in charge kani ka kam untuk kim yolat ban pensngo bakani ka surok menta kala sniu ba kani ka surok mamara ka jing sniu dur ndai ba sniu surok hare ka sniu dur ka komlong jong ka surok ya mamun shwa ya kani ka surok kadon ka jing krong ka jena lain gidon kita gitulgit nani ki khodok lum bisa hagi thai molonda pa thai umbir te menta na kali ang jungi ngim aishu ya gini ki khodok lum ka jena te kini kiju kibri ki bisa ternyat ya gini khodok lum ka jena ki lawan approach ya ki parano yalam jungi menta ki ong lang ya ka asen shong jeng alang da ka asen ba kawai pakali ka bayat ang tukan menjur ban siu news pa lada na kali ang jongki ki menjur ban siu news pa na kali ang jongki kin ya keren bar kin ong ya ka sarkar bakin pelait no ya katu surok to piong kata kamlong semo kaba mensau ya ka imlang ka salang hatu hangta kalau kamla long remo kajala jungi kumbolong habihar bala ronda kita ki middleman lani ki dalal ki badon bandron ya ka sarkar pan pisah ban yo ya na kating ka surok la man kren sai manu kita ba pan pisah kong ya kani ka jingpan pisah ka kalau long kadon ka jingpan kini kita try trok ru mensuam ngidang yo record ngong ba kidon gi middleman balik ngila ban proof jing pan bisa la kum gi prasu pinwat hada jing samo kamut ba la dai trace tom ru pinlap ya kata kum balap giwe ki bajia ya ni ga jingking dan side ru namar ba ngilap ba la dala ai bisa kamut ba kamdan gi jingkang kasuro kaya ka kali ga yat baik la pima ai bisa kamut na kali ang jong kinong up la ni ga police department kim pen pai ya gitu gi kali ya no partisiu bisa ya jingsiu bisa te gidon gi kenja middleman gay kidon baik kata ka jing ong jong gitrai kali no nya kali gay bat na kali ang jongi kamut ba ibring gi bakum itu ne kumno ne ya kani namar ba kum yang gi kinong halam te kimnut ban approach ke sei la olek bagi kinong halam sei kin ai ba kinomi hari kinong nya kali kisuk ba ban approach kinong nya kali kisuk ban approach kinong nya kali ki kampediang ye gini kinong nya kali ban le ya kata kakam namar kini ru kila start mentabi
Te kita ki papan pisa banong siu news pa. Ya kata te gila ada approach te ya ki parano elam jong. Ki parano elam jong iru gila sedang banong bawan ra lolor kata. Badan ki parano elam jong ki persa babun pat ki majority lah ni ki babun jong ka asen ngi ong nginum tere ya kata. Amar la dangi hikaya kata hadin ni keno ya no. Khamsniu mangi ba hikai kata bi kajing long baladang hikai kata kala ban weng ya itu jing milin pi ladang hikai sikai kedau ba khat sam spa ban yo ya le po mau maram pi siu ya no kata te ngi kidon bet bi ga kajing siu ya no te long ya kata ti kini ki try kali bat ki khamtam kini ki driver komod ba ki ke tepi ban ya mo ban ya tu ya kata ngilap ya kata tang dan liang ki khot kejungi ngilap bat kali wadangi ru kimya tu tengi lada ki parada khot ki ngila lap ji persa kalong ba lada ki bai pisa kinong ya iru te amargi ki bomai ngim yo te ni persa madung jubor ngi sa or ki burung jubor la panap da kali te pi to mudur fi ban yo rong suk kata ka dei ka basuk mo lada kamdon ke ike helnda kata ka dei ji persa ka da ngi lap da la dei ni ha ba yede ba kadin surap ni ka pat karai ki nang nya trok mentan mar sarkar ka pat pelai atau kin kendeng kam no ya kan surap kan karai sarkar ni pi nakaliang jongi kum kinong elam ngi kwa bani kai ya ki parada khot bakin burom ya ka bad ya ka ba kita ka ain bat ka police department ka anyo sarkar ka pentip ini ni pentip hok baik syaki parada khot bat ni ong yid khot to ya na shatai tambang ngim la ban penbor yid khot kata ka de ji su ni ya je na kan ya ngi tigi ban ong mentaba apshwa ngi ya kendu shwa ya ka sarkar tenre kata ka jingya jubor ka jongki ngam nge bagi ko abanya jubor stang lada kumbo ong tin kasi kamanse ka thom ya ka sang te pila so thu i bi kata la ya kren na kalian joki disi ba kin pe ma ba ka tu ka ma trai pi kan ma ba ka tu ka sokwi hak bi dei ban ko tu sok ka tu jingkin ka ba sunjor ding la shnai ka tu sokwi ba kan ta la de nang ni sirma in sa sha no ba kin yan ki commercial tambah hak juga pun nak kalian kan disruption pro akli ki haban penting naru ba kanam dodon kan kan ko overloaded nama pi mentak don kitu ispo kaya ki khat apaya ki ba teng ka capacity kan ka kami om ka loading capacity lalu beyond ya ka strength jo kan so laga don ni kum kata la umuro nga kerpat iki ba complete inso ba hakono no por ayan de but nan make sure ba don ko kata kinu ki police leni kinu ki officer ki ba shim de ko pisa ngin shim action kapaten see what happened is in case because I a lot of allegation made against the police force or against the officers who supposed to be there on the roadside or to perform their duties and in different situation. So in case if there is any allegation that the these people, these officials take money from the truck drivers or from the truck owners, whatever, I think I would request they don't have to wait. Those people can quietly complain either to me directly or to the higher authority, and action will be taken accordingly. And I would like to also warn any official if they are in this habit of collecting money illegally or extortioning money illegally, then we will take action.